I pozdrav svima nakon dugo vremena, evo nas u novom videu, a ovaj puta ćemo snimati nešto što sam novo uzeo za svoj bicikli, a to je Garmin Edge 25. Odmah pitanje je zašto ne 20, pošto je jeftiniji, pa pošto Garmin Edge 25 ima Bluetooth connections, ima GPS Glowless, što ima i onaj, i ima za spojiti traku za heart rate. Uglavnom to sve većinom ima i 20, samo što 25 ima Bluetooth i potom je dosta bolji ovaj model Garmina, a sada ga otvorimo da imamo šta imamo unutra. Da vidimo mi to, ja sam ga već otvarao, nisam mogao dočekat. Skoro sam ga ispojio na bicikli, ali nisam. Ipak ću prvo snimiti i onda ću ga spojiti. Ovako to je kutija. Kutija je inače jako super. Svidjela mi se na prvo, ovaj sat tu svijetli, ne znam koliko možete vidjeti. Ali super je kutija. Onda da imamo što imamo unutra. Imamo kabel za spajanje na... slaba mi baterija. Uglavnom imamo kabel za spajanje na kompjuter i s njim se može prebacivati data iz, znači, put, otkucaj srca, sve što je na uređaju se može prebaciti na računalo. Onda imamo gumice i stalak za korman. Inače ovaj model se spaja preko Bluetootha, tako da više nemate onaj magnet što je prije bio, ako ste vidjeli na starim onim ciklokompovima, bio je onaj magnet koji vam je mjerio brzinu, sad više ne, sad se samo upali uređaj i on sve sam mjeri. Znači to su gumice i ovo samo za montiranje na korman. Tu imamo upute što nam ne treba i na kraju najvažnije što je, a to je uređaj koji je užasno mali. Ja kad sam ga vidio sam se iznenadio i stvarno je super napravljen, super kvaliteta i sve super. Uređaj je jako lagan, što mi se isto sviđa. Mogu reći da sam se zaljubio na prvi pogled, ovo je stvarno super stvar i pazit ću ga pošto sam zadnji izgubio. Imao sam Sigmu i nju sam izgubio na vožnji i stvarno mi je bilo žao i ne mogu nabaviti novi sam uređaj. Znači imam sve i ne mogu naći nigdje uređaj. Pokazat ću vam u jednom videu, pa ako ima možda neko da prodaje na području Osječko-baranjske županije, da mu ne treba staru, da je prodao rabljenu, ali da valja, uzeo bi, pa tako da pokazat ću vam koji model i sve. Znači to je to što se dobije sa Garminom. Inače sad ću ga montirati odmah na bicikli. Uzeo sam si još i Shimano XT rotore od 180, 2 komada, i uzeo sam si stražnju glavu, to jest ne glavu nego kazetu, i sve sam to montirao na druge felge i na druge felge i sve sam to stavio i stavio sam na bicikli, ali još nisam stavio prednju felgu, samo sam stražnju stavio, a prednju još moram promijeniti gume i onda ću snimiti update za bicikli, što sam sve stavio, i naravno snimit ću ovaj sat pa ću vam reći kako se ponaša. Inače meni je super, upalio sam ga, radi super, ima 4 tipke, sve jednostavno na njemu. Ja čekam da stavim i da isprobam i da počnem raditi kilometre na njemu, da baš vidim koliko ću do kraja godine napraviti kilometara, pošto jako puno vozim i stvarno se veselim tome što sam uzeo, jer nisam imao dugo vrijeme nikakvi ciklokomp od te Sigme i sad sam uzeo ovo i sad mislim stvarno da ću se voziti i da ću napraviti kilometara. Inače ovaj sat ima Glowless što je od Garmina, posebni sateliti, znači ako se vozi po šumi ona može, GPS njihova može naći svuda, tako da je
hvata jako super i ima i za čak preko Bluetootha se možete spojiti na mobitel i kad vam dođe poruka od nekog možete namjestiti da vam poruka s mobitela napiše se na ekranu, ali onak ide, ali isto može biti korisno. Inače sad gledao sam, super je stvarno, ima Garminovu navigaciju, kako se zove to, Garminovu aplikaciju Connect, spojite, skinete si ju na mobitel i onda čim se spojite, on se poveže sa internetom i onda imate odmah na internetu sve vaše rute i brzinu i sve već što mjeri taj ciklokomp i heart rate, tak imate njihov spojen i to mjeri i znači inače super je stvar, jedva čekam da sjednem na bicikli, da je montiram, evo sad ću ići odmah montirat i napraviti prve kilometre pa ću vam reći u idućem videu utiske. Inače videa nema pošto jako dosta radim i ne stignem baš snimat, a i kad stignem gledam malo da se odmorim i igrao sam dosta Rasta prošli mjesec dana, igrali smo jedno 5-6 wipeova zaredom, smo tryhardali i to je bilo ubitačno, ali nisam snimao nikakve videe, ali bit će videa, snimat ću opet sada i tako da bit će video, uglavnom vidit ćemo se, snimit ću kako ovo radi, kako sam sve namjestio bicikli, update sa novim rotorima XT, sa novom kazetom, sa novim felgama, vidjet ćete felge su brutalne, 15 puta bolje nego one što sam imao i bicikl je sad stvarno super sređen, još kad stavim ovo i kad namjestim prednju felgu na bicikli to će biti super stvar i to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da neko ako planira uzeti ovakvu stvar nek si uzme, ja sam platio jeftino, ako nekog zanima dijelovi neki za bicikli ili nešto, slobodno nek se javi, pomoću mu ako ikako mogu. Samo zanima me ako je netko uzimao ovakav Garmin, da li je dobio u setu kad je kupio, znači da li je dobio i zamjeriti otkucaje srca s njim ili je morao kupiti posebno, pošto sam vidio na internetu da neki su otvarali i imali odmah taj za heart rate, za smjeriti otkucaj, impulse i sve to, a na nekima nema. Sad me zanima, ali to ima dvije verzije, pošto sam vidio da je kutija ista. Ako je neko uzimao, nek mi baš kaže, pošto me zanima, pošto sam ja ovo nabavio od jednog čovjeka koji meni nabavlja dijelove, tako da znam, ako neko zna nek mi kaže pa da ja znam to. Uglavnom eto bilo to, Garmin, super stvar, ko planira uzeti nek se uzme ovo, bit će stvarno zadovoljan. Nije baš jeftino, ali je stvarno super stvar i to je bilo to. Idem montirati ovo pa ćemo probati napraviti neke kilometre, da vidim kako sve to baš funkcionira, probati spojiti s mobitelom pa ćemo se vidjeti u idućem videu. Vjerojatno će biti za koji dan, sad ide vikend, danas je utorak, prvo radim ovaj tjedan, znači mogao bi snimiti još koji video poslije podne. Možda napravim bike update za ovaj tjedan još poslije podne koji dan, ali vidit ću koliko ću imati vremena, pošto moram ići još staru felgu sredit kod jednog čovjeka i vidit ću koliko ću imati vremena, ali potrudit ću se pa ću snimiti taj bike update sa ovim Garminom i sa novim felgama, rotorima i sa svime. Da vas više ne dajem, to je bilo to od mene i od Garmina. Uživajte i vidimo se u nekom sljedećem videu. Pozdrav!